Palo ya batho ba seng ba hlokahetse ke bohloko ba COVID-19 naheng e se e feta dikete tse 56. Matsatsing a mmalwa a fetileng, palo ya ditshwaetso e phahame ka sekgahla se hodimo, mme kabinete e ntse le kudisisa maemo ana le ho nka mehato ho fokotsa sekgahla sa ditshwaetso. As Cabinet discussing and consulting on the measures to make sure we protect South Africans, and a decision will be taken soon after the consultations, and will announce the date at which the President will then hold the family meeting, that we can confirm to South Africans that there will be a family meeting soon. Naha e se e qadile ka mokgahlelo wa bobedi wa ho enta moo ha jwale ho entwang baahi ba dilemo tse 60 le ho feta. Empa ho bonahala ba tla tshwanela ho ema nakwana pele ba ka entwa. South Africans will be aware that we don't have sufficient number of stock of vaccines, and that's why we continue to call for the increased production or the ability or capacity for the country and the continent to produce its own stock vaccines. Empa ka ho le leng, Mopresidente la Bophelo phahla le setletse parlamente puo mo le boletseng ha baahi ba dilemo tse 60 le ho feta ba seng ba ingodiseditse ho enta ba ka nna ba tla ditsheng tsa ho enta le ha ba eso ka ba fumana melaetsa e ba fang letsatsi. We want to assure honorable members and the public that we do have enough stock of vaccines, and that all the people who qualify will be vaccinated. And even if you have registered and you have not received a message, an appointment, please go to the vaccination site. Kabinete e nkile qeto hore menyenyetsi ya bobodu ba diranta tse dimilione tse 150 ka kontraka ya COVID-19 ya Digital Vibes e tlohellwe diatleng tsa makala a molao. Jwalo ka kgatello hore letona la bophelo ngaka Mkhize le thewe setulong e ntse e tota. Whether the minister steps aside or does not step aside is not a decision that Cabinet will express itself on. It's the discussion that must take place between the minister and the President to the extent of the matter. But any area or any signs or allegations of corruptions are viewed in a very dim light by Cabinet and the President. And on that matter, that's why the investigations are taking place. Ho ntse ho iso hlaki ka bokamoso ba diitho le Gauteng ho latela maemo a ditjhelete a hlalositsweng lenaneo la dintlafatso tsa mebila la province.